Reka tubasuhuze tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha inshuti banywanyi ba Blessing TV Rwanda aho muherereye hose. Turaje nk'ibisanzwe rero mu kiganiro uko biri cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kwibanda ku makuru atandukanye agezweho muri aka kanya avugwa hano mu Rwanda gusa, aho tugiye kwibanda ku banyapolitike babiri bagize umwe yagize uruhare mu kurwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse n'undi akaba yaragize uruhare mu itegurwa rya jenoside yahitanye abatutsi barenga miliyoni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda. Abo nta bandi rero, uwa mbere ni Ingabire Umuhoza Victoire waraye ageze mu rukiko, undi ni Protais Zigiranyirazo, aho umubiri we uri kuburabuzwa, noneho no mu Bufaransa aho yari yizeye ko ajya gushyingurwa naho bamuteye utwatsi nyuma y'iminsi igera kuri 22 umubiri we usiragizwa hirya no hino bangiye ko ashyingurwa. Muri kumwe nanjye rero Alphonse Capone ubifuriza ishya n'ihirwe, ubifuriza igitondo cy'umugisha. Wowe ukimara kugera kuri Blessing TV Rwanda bwa mbere, kanda handitse subscribe kugira ngo aya makuru ajya kugeraho umunota ku wundi. We wamaze gukanda subscribe muri kubona amakuru, ntukihererane ibi byiza bigeze no ku bandi bose. Tutabatindiye rero, reka duhere kuri aya makuru ya Ingabire Victoire. Ni umunyapolitike rero urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ni Ingabire Umuhoza Victoire, ukurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho cyangwa se kwera mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ku munsi w'ejo rero mu masaha y'igicamunsi yagarutse imbere y'urukiko asaba kurekurwa kuko iminsi 30 yari yakatiwe yari yarangiye, yari iminsi 30 y'agateganyo urukiko rutarashyira urubanza rwe mu mizi ngo rumuburanishirize mu mizi. Iburanishwa ryari ryabaye kuwa kabiri, ryabaye kuri uyu wa kabiri mu rukiko rukuru rw'ibanze rwa Kicukiro n'urwafashe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo. Yatangajwe ko ku itariki ya 18 y'Nyakanga aribwo icyemezo cyafashwe cyo kumufunga. Uyu munyapolitike rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda avuga ko kuva icyo gihe yafatiwe kiriya cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari butaramuregera mu mizi kandi butanasabye ko yongererwa, bityo agasaba urukiko gufata icyemezo cyo kumurekura. Maître Gatera Gashabana uyu asanzwe yunganira Ingabire Victoire, we yari yabwiye urukiko ko umukiriya we afunzwe binyuranyije n'amategeko kuko iminsi 30 yari yafatiwe yo gufungwa by'agateganyo yarangiye ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 2025, kandi icyo gihe ko hari hataratangwa ikirego cyo mu mizi. Ubusanzwe ari itegeko ryo mu Rwanda riteganya ko iyo uregwa yafatiwe icyemezo ariko ubushinjacyaha bwabona ko iminsi 30 izarangira atararegerwa urukiko mu mizi, busaba urukiko rwagifashe kongera iriya minsi. Maître Gashabana avuga ko ibyo bitabaye, ahubwo ko umukiriya we akomeza gufungwa kandi ubushinjacyaha butaramuregera urukiko ruzamuburanisha mu mizi, bityo ko akwiye kurekurwa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ibi bisabwa n'uruhande rw'uregwa bidafite ishingiro kuko umunsi wa 30 muri yari yafatiwe uregwa wuzuye ku cyumweru, kandi ku cyumweru wari umunsi w'ikiruhuko, kandi bukeye bwaho hatanzwe ikirego mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni mu gihe ku ruhande rw'uregwa rwo ruvuga ko icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo kiba ari icyemezo kidasanzwe, kandi ko iminsi 30 ivugwa igomba kubarwa hatitaye ku minsi y'ibiruhuko cyangwa se impera za weekend. Ingabire Victoire we yari yasabye urukiko kumurekura agakurikiranwa ari hanze, kandi ko ntacyo yasabwa n'amategeko ashobora kuzarengaho kuko ngo yiteguye kubahiriza ibyo azategekwa byose. Akaba yari yagaragaje impamvu yifuza gukurikiranwa ari hanze zirimo ko ibibazo by'umuryango ashaka gukurikirana, ariko nko kuba umugabo we arembye
kandi ari yagakwiye kumuha bugufi, nabyo byaba impamvu yo kugira ngo adakurikiranwa ari hanze. Nyuma rero kumva ibyatangajwe n'impande zombi, urukiko rwapfundikiye iburanisha rwemeza ko ruzasoma icyemezo cyarwo ku wa 28 Kanama 2025. Tukiri rero muri izi manza, reka tubabwire nanone undi munyapolitike n'uwitwa Zigiranyazo Protais, wari musaza wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga akaba ari umugore wa nyakwigendera Perezida Habyarimana Juvenal. Uyu mugabo rero yapfuye ku itariki 5, apfira muri Niger ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8. Nako ni ku itariki 3 z'ukwa 8. Yapfiriye muri Niger nk'uko nari mbibabwiye. Umubiri we wazanywe mu Bufaransa ku munsi wa 2 w'itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8. Ishyingurwa rye kikaba ryari riteganyijwe kuri wa 4 tariki ya 28 Kanama 2029. Uwo muhango ubusanzwe wateganyijwe kuzabera mu mujyi wa Orléans, ariko umujyi wa Orléans wafashe icyemezo cyo kubuza ishyingurwa muri uwo mujyi. Mu itangazo rero ryasohowe n'uwitwa Serge Grouard, avuga ko yafashe icyemezo kubera uruhushya rwari rwatanzwe mbere yo kumenya muri mukahise ko uwo mugabo wapfuye. Protais Zigiranyazo bahimbaga Zedi, Mr Zedi cyangwa Monsieur Zedi, yari umwe mu banyarwanda bigeze kujya imbere y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha ngo rwakurikiranaga imanza z'abashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akagirwa umwere. Itangazo ry'umukuru wa Orléans rivuga ko izina rye ryavuzwe mu rupfu rwa Diane Fossey wakoraga ubushakashatsi ku ngagi mu 1985. Ibindi byatumye umujyi wa Orléans ufata icyemezo cy'uko nuko ku ruhande rwe mu ishyingurwa rye hari hitezwe ko haza abantu barenga 400. Ibyo bikaba byari gutera umudurumbanyo. Ku rundi ruhande naho bavuga ko batinya ko imva ye yahindutse ikibanza cyo guhuriramo no gushimagiza abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ngo nubwo yajejwe n'ubutungane cyangwa se n'ubutabera kubera kudakurikiza amategeko yo kuburanisha, ihuriro ry'amashyirahamwe aharanira kurwanya abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, cyangwa se ibyo bise Collectif des Partis Civils pour le Rwanda CPCR, ruvuga ko narwo rumufata nk'uwakoze jenoside. Avugira kuri radio Ici Orléans, Alain Gauthier uyoboye iryo huriro avuga ko kuri we abona uyu muntu yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, atero nk'abandi bose bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, kuba yarahunze imbere yuko afatwa agashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, aho yaciriwe gufungwa imyaka 20 na sentare. Nyuma rero yo kujurira kagaragaye kudakurikiza amategeko, ariko ntibivuga ko ari umwere. Ku rundi ruhande ariko umuryango we uvuga ko wamaze kurega kuri iki kibazo ko batishimiye uko cyakemuwe. Umwe mu bagize umuryango we utarishimiye ko izina rye rijyagaragara avuga ko bitangaje kubona igisagara cya Orléans cyangwa se umujyi wa Orléans ufata icyemezo nk'iki mu gihe igihugu cy'Ubufaransa cyo cyemeye ko umubiri we Zigiranyazo nyine niwe tuvuga ushyingurwa muri iki gihugu. Ikindi kandi avuga ko atabona impamvu mu kwezi kwa 6 2024 icyegera cy'uhagararira u Rwanda muri Loni yitwa Robert Kayinamura yari yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kwakira abanyarwanda 6 bahawe ubuhungiro by'agateganyo muri Niger babuze ikindi gihugu kibakira, ariko ubu apfuye bagasa n'abashaka kuvuga ko yakoze jenoside.
Protais Zigira Nyirazo yari asanzwe aba Niamey muri Niger kuva muri 2022 aho yari yarohejwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya Loni nk'umwe mu bambitswe izera n'abarangije ibihano cyangwa se mu bagizwe abera n'abarangiza ibihano bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abandi bari kumwe nawe barimo Colonel Nteziryayo Alphonse, Capitaine Sagahutu Innocent, Mugiraneza Prosper, Major Nzuwoneme François Xavier, Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole na Lieutenant Colonel Muvunyi Tarasisi. Protais Zigira Nyirazo abaye wa gatatu upfuye muri abo bagabo bahawe ubuhungiro na Loni mu gihugu cya Niger. Bitandukanye no kuri Zigira Nyirazo uwo ba mbere umwe ashyinguwe mu Bwongereza ubundi ashyingurwa mu Bufaransa, bose bakaba barasabye kuba bajya muri ibyo bihugu bagihumeka ariko barabyangirwa. Munyemerere dusoreze ikiganiro cyacu uko biri cyo kuri uyu munsi tugisoreza aha. Tubashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Alphonse Kapone, ngira ni bye bye, hasta la